Guys, and today na diri sa Domings ngoyong Guadalupe branch. Actually duha na ni diri Domings, so kaning Bernard and Chengs ngoyong. So actually pareho na sila pero magigsuon na sila. Pero mana, of course, they are one of the best when it comes to ngoyong. Kanigin yung one of the best sa mga nguyungan dire sa Cebu. So mana, mga untag Domings karong adlaw. Wah, manidagway diri ron. Manidagway diri. Ini mo sa sauce. Nangaon na niya itong amigo. Mana ha? Lambi ko no. So mana ilang price list ron. Anong lion ng price list. Kasi gumutan mo tagpila na ilang nguyong kay. Man ba? Mana? Nguyong jeez. Atay batikol may 5, manok Bisaya, manok Bantres, puso 4, siomay jeez, ginabot 40. Na tubig o soft drinks. So muna ba mga unta diri sa Domings. So by the way, manamig ka og ngoyong and one of the best gathering sa Domings sa Guadalupe. Nakabalik na ta. And muna, let's keep on supporting our mga local restaurants. So, yeah, may eating. Diba? So, kita-kits and let me know asan yung paboritong ngoyong. Kaya ito ng susihon. Bye, bye, bye.